Kinong tre jong ka Tnad Bording kibudan hapok kashatri jong ka Coordination Committee of Registered MEECL Association and Union haga khat artarik mentau benai rempang arjar arpun rew kila pelong da kajing ki hakmat ka office terekam ka Tnad Bording halom jing shai Shillong kum shibenta banis nok tilang ya kajing ki borok khot kinong tre kibudan hapok ka Tnad Bording kabela pelong da ka National Coordination Committee of Electricity Employees and Engineers ban persya ikajing Thmu jang ke Sorkar India ban Aiti syaki company Shimet ban Pyniaid ke Tnad Bording. Kani kajing Thmu jang ke Sorkar India kala pelong yikinong tre ke Tnad Bording ban yakhi persya habarok kari India. Habaya Krench kila pathai Khubor o Vice President ka Coordination Committee of Registered MEECL Association and Union uba ban Kerlang Nari uloong bekeni kajing penlong ya kajing ki habarok khot kari India kadai ban persya ya ka Sorkar kemi ban IT syaki company Shimet ban Pyniaid ya ka Tnad Bording namar keni kam ai jing mentoi ki pat ba bat ka ktaru ya ki pat ba. Protest Shillong stand in solidarity with the Association Jonga Electrical Employees and Engineers Association ka Parokoi iri India belam khmat daw engineer Shillong Dube. Hakani protest ni penpau mengi persya ya ke privatization number 1. Namar hakani ke electricity bill ke privatization bakila wara kadai hapo kani electricity bill 2025. Wa ningkong hakata ka draft kadai ya ban privatize ka ya ka power sector. Di privatization ke mat ka hang tu kalong baningkong kadai ba multi licensee kemut ba pun ki companies, let's say company Shimet kila ban participate ban ai ya ka Bording electric komentang ni ngidon tang mengi ka emisian di hakani ke draft kila ban wan ki private players okay ki ailat LT ki bikin wan de ke ega pelong ka ega drawbacks apa ki don ni multi licensee distribution kalong ba kila ban cherry pick ki company ki cherry pick ya kanu ka area ka belong profit kat ba ya ka area ka ba tolot let's say ka revenue let's say ka tolot ka jing yonong ka tu ki siapa ki utilities jong ka state ke de hang taru ya kita ki mat badan tu ya kini ki infrastructure bela dan ru don jing thoi ai ban kin le you kin utilize the assets jongi kin utilize the assets ke existing infrastructure jongi dan kin cherry pick makipat hang nu ka area ka ba long profit kata ka dei ka main thing ba ni persya kan kata consumer haba pai pat ya ka jing kata pat you public kalong ba number 1 ka dei ka service finum la ban 100% baka service delivery jungki kan long perfect number 1 number 2 ka tarif kila ban bu hidaki kumentah hampa Maharashtra ki bon baki private player sapo Maharashtra po ka power sector fin pet yak fin New York ka electricity tariff apo Maharashtra is one of the highest hang tu don kita tapas dan adani pas tingim kwa bak kita ki private players kin wan sini ken ni kwa bakani ke sector ke power sector kan long ke public oriented public sector affordable power kenang ba kinong rap kinum poy ha jing namar taw lawan ki private players dan tanong rap dan kata cross subsidy dan nyimla kim mention is pang kata tementa hangi tingi dan kin menta kinong rap kadan la ka jong ka slab namenta ki domestic users ni dan la ka jong slab hapo private players nginum la ban don bor ban ong lo jong kata di itahi beta bangikwa ba lesi syakani ke thanjungi ba lele ru minum syahi bakan wan ka privatization and at the same time ni support part yaki we constituents ki we state ki ba kamtam ekum ka Chandigarh bat ka UP ke balaya chakmat ka privatization hapin pet kini ki benta jong tu ki tahan stai kini ki profitable sectors kini ki state profit sudah let's say kawan singiru kan bu kicing ba yu pai ba Leng nak tai ke daw ni yeng ni ban persya kata. Kumulong mentah kana teliki jela lan niki ri wala pelong kata. Kila nang ya cakmat la sang bun rei Chandigarh bat UP ti kila. Ya cakmat. Pelong mah kumulong kila ya. Jing dawa ke jepim mah. Jaba ka dia ka strike jang kari India ber koi mah national way. Te ka ek jumna ke jepi pat se kumu pi kum kinong trai. Hakan ni berta ke jeng ki. Ka ek jumna jepi. Ko hi kwa ba serta ka di menteri kam. Ningkong ni ka di ka manpower.
ke manpower hangi kalau lam trot ke ratio jong ke jingdon kam agak penbiang ya ke penyat ceprang ya ke kam ba ke jingdon briu ke ratio ke gap la pun ha ba ki don ki officers ki buat li office ru di technically pinpet chapo feel ki lineman ki line staff kini ki deliver ya service dem ni kong ni shong nang in office ni yo ni pa ki ben chapo ki fee pan restore ki line ki de haba kan lip kan lai nada dan briu haga cakap ben cimpor ben lip tang san minute kan cimpor si tengketa kan cimpor si kenta namar kini ki lineman kim dan tang si jaka ki dan ki ba li attend for chapo ko we jaka nang ni satai kim dan briu shu ben lek ki hab hadu dawan pa ki tu ben lek pat sini ka fort kepada tang ben clear within 10 minutes 5 minutes ni lah hab kita ban deliver itu good service ni dan kami di manpower ni dan kami briu apa fee ni dan kami briu apa ki areas ben long ba ka power system kan long reliable kan long stable gitu benar Te haru matang i Demeta ngatrai kini kinja du cumulasan semester ba highlight ni tinggi rumah kalian tinggi nak kalian joki engineers nak kalian joki employees ki kwa IP betul rai dengan message mentangi don yang revamp distribution singing scheme kaba ni pentamai lut yaki lan prepare ni wara ri ki lan prepare ki transformers ki pentamai namar balik kalau kum ni pindah singap ha dia set bon ki than ki set wot ya voltage bakal low voltage balik ke low voltage kalau mau transformer udon hang ni kali kalan ke balik cing ki public kalau ada kilometer ada kilometer dekat pun push ke last mile yang ketiga yang beriu ke voltage kalau drop kam klancho de mentah nak ni revamp distribution scheme 4 ke jayu ha pedeng jong uni transformer ni buk yang suwe ni buk yang saar kenang ba ngin improve ya voltage profile ke kata di number 1 de bangile ita kami hab ancim shutdown ngimlong banle online ni shim shutdown mentah kata ban improve your infrastructure let's say in 6 months from now when iba ki benta prepare kum ki than new Shillong kum ki than city shapo upper Shillong when iba kan sedang ke improvement di kedan ru kajing pat ingi bangi implement ni kini has kam tamasot namar nimyo ya jaka ni kwa ban improve ya system ke jani which ultimately ki consumer kin ki beneficiary kin yo ke voltage ke bebiang kin yo ke power supply ke bebiang tang wang nimyo ya jaka ban bu ke transformer smart kala di ke private land and ke rem ke jaka so de bon ki nimyo kin de kadon ke jing asor bangin ya le kata tali number 1 bakan lip lat kaka in terms of delivery of service ngala ong meneng dan kamban power ban penting na ba ka jing do like kaka kadam day bangin la ban ong IP 100% let's say in reduce in availability kan done at least more than 90% 95% availability is one of the best tinggi irba kan mi kisi long ba employees su ngim kwa ba kin outsource mungkin outsource sebar kan timtang ngi kwa ba la de khumut ban tap kam ko ka power sector hi ko ka jongi ni day ki briu jong la jong nang ni na po kelong ki regular employees ki on day should ki contractual employees because kani ka asset sungi kelong ko bon ka ba he ba de yin sania komno ha ki contractual lada komno ka ownership kan dan lada pidang dai tang contractual te ka sense of ownership kelong kan dan to fin trai ba ni de pila long hi wa pura unong trai bo pura jong kan ni organization ki ni dai bentang ni opposite to outsourcing buat management ke jongi buat nakaliang jong government buat nakaliang jong management jongi layak yo banyak keren men pun benta pun sen ba kin regularize no ya gitu ki employees contractual employees kala don lupa kumbah news pa ai lagi dan news pa tam de ngi kwa ba ka government in ra every message to government ba kan niat investment no gitu ki bla tray let's say more than 15 years no ki bala ya tray pala de khatan sinem ni apa ka organization jongi di at least ke future yaki kan UI kan bakadot area ke pemerintah isu nek sa aku contractual employees kita ni bala short time ki contractual employees without any benefits ni don kata kajing kata ni bengi ong gila check management ba kan regularize kini employees aga face man akan ni kajing start jong government kajing champang jong management we are here to support them we are here to support any decision balong favorable yaki employees and ngin yang lang dekat management ni kalong bani ya tay lang ni long bakloy banya ya train kan tamta kajing pa jong organization itu tu ni kajing